cái lẽ tu nó cần thiệt tu hi à bố rồi cái đằng khóc mày à isu thar liền tắc mày thil khen Rapthlak tắc mày oma Tuirial lama Davida kum som thum le pakhat mi vel vuak Hlumna ni a chimi chungchang a chonin Pu Hriata podcast aron siama Pu Hriata hianin Pu Hriata Chhangte Mizoram a kan advocate nei zinga thaber ti la kan seisol om lawe vedo kolin aron bia thu poimo tak tak aron soipuya tin dan hueleng kan ni wangin enge heng thil ti sual tu te nunna hial la tu te hi eng anga hrem theina nge ti an pek theidan chungchang te khatiang kha aron akomna kan ngai thladon ani ti chon ka soima sak du pakhat chu tuna ka react na hi page hi Mr. Mizo King sani a hei hi a thei in lo subscribe panga chonin puma mona po hi a thei in lo subscribe vek doni o ti chonin kan entrananga atul dan zrin kan rek doni o Mamuana mo VDP mo tupo OM duty mo tupo ni rose adan ang chuan mi te kutla ki phal an lo shima mi te kutla ki kol assault kan tiang chiten abuk thei zo ka tun tuma an han suai kho ma mi mali na mo mi pakhada mo pani mo aruala mo engpo ni sela India dana CRPC kan ti BNSS kan ti ta a hearing kami investigation akalai mi kan zo pa kutlak ini apelo police po apechuang lo tu ma apelo kutlak ini tingam ole alom ome ti chuanin nia apoy na kan nu chau zelanga hetianga insoi sak Hlumna hi eng ang chin nge India dan ina ngai poimo eng ang Hremna nge apek thei lai kha soi chau hal mop phut mayang ni san khan zanri tak to han karon jek vege pok nimin tai ka hret tak to tho khania kan hret tur chu tunma IPC kan ti mo Indian Penal Code kan ti kha BNS in aron hak poni July ni khata tang tun kum July ni khata tang khan tu da chuan murder case kan ti 304 kha lom tho sin chu 1031 aron da chuan BNS hianin BNS 2023 hianin khawle zualin in soi sakron hi aron mertel chotani chu BNS 103 sub number 2 a chuan ingor kan lo lo man mo lo ka man mo lo rom ka inglo aminga po Bharatiya Naya Sanhita tinime hi chu mi puite crime code tinan le me zale pathumna hi entai la tupa di dan ka oi den kan ka venge ngai lo tra alle wan ngaro alokin 1032 mani 103 BNS 103 hi kan cherchuan mo hei kan cherchuan kathai ka kan cherchuan 103 punishment for murder atene whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine atene 102 sub number 1 here in tupo 12 chu khailuma mo damchung ngin tanamo poisa choi mo atene kha amma IPC kan nei 304 ne nang tani tunai PNS nen helaya ka thai la nahi mo hi hemi ka thai la nahi hemi he BNS 103 hian kha 1 step number 1 and sub number 2 hin tin ron set well ani helai tak kan thi donin alangani when a group of 5 or more persons mi panga emo item mo acting in concert ti chu hoi tumna emo ti hlum tom engpo ni sala common intention kha omani mo kha Davida That du soi sak tumna kha oma an mani jinga khan soi sang soi solawang tia ingani in hial boina mo om than lovina langa mi tuna karon soi zo khan mi pasari apu thak tu dik tak te kha mi bari dang amo mi sombor vel khan an en thap meni ati to su ti thom kan thelawa sto side b kan thelawa Davida That le anu tang kan theda na chuan mi pasari very nain hlap rona chuan adang khan en thap meni chu wangin in concert ani tani in concert to common interest ani tinani tani murder on the ground of rest told to me anti na konga chon tol an tha chuan ground of rest ham
mo race case community devel hi ngen Chhangte ko khante ingamo wangte sex, place of birth, language, personal belief kan rin da na chang tan mo personal belief po tin hal to tani heng ho hian Davida That thian dun hi pastor paisa rutu ni an ngaya an belief a chuan ngai da na chuan an suisa than avain suisa lo ma se suisa velo ho te po khan an thurual pui an suisa khan object lova an ti pui ve thau ti na ni chu wangin group members ai hen kan tel tir do na ni chuan chung te chu an ni chuan chung ho chung chu tiang anga a group mi suisa lum ho chu shall be punished with death or with imprisonment of life and shall also be fined a chunga murder case ang chekan antitani helai pui mo hi chu kan fe tur chu som pangal khom ta se som pangal khan patni kon char sela patni khan ko lum sela hemi BNS 1032 hi chuan adang ve zong po khatol thata apu me don ni sian thiam oma I approve pa I object lova ilo ngani lo purpuya mo ilo she thiam puya in concert common intention an nevang khang panga ay taman ni to shim chuan pali po ni ta sela pali a chuan hemi I BNS 103 hian kom lo ni na langa panga china mo panga ay taman kal khoma khang ho khan tualan that chuan amala tual that nen khan dam chung lung in tan tite khai lum tite le a fine ta ken kal betani tu bangin mi puita na kan khia tur le kan NGO to ngai bolte patlang ta na chana tur ta na miswal lo man tute angai ne lo vai tute PDP duty kan di Christmas ko chho do na tu mi Christmas duty te na khia tur chu kut kha the na kan nei lawa dop kha tu an ring hel chinia polai ta kan soya anin puangten ani mo po lo ni sela kut kha the na shim kan nei lawa panga ai tam kan ni pot thei chuan panga akan pakatso in tual that ma sela pali dang mo som dang te kha tual that tu nga khem po turani lai poi mo me chu wangin IPC BNS hi BNS 2023 hi Mizo community at of nisan chu ni tani oh chu wangin khlai ka ngani ko ta ankal do na wa chiang ve la to chu wangin criminal ngani procedure pa ngain code style rule of law in an be so nga ta chuarin pakhat amo ang convict amo insan ng convict don ka selawa kata khanin tung kinin kan lo te pon ni lawa facts of the case anti a case an lu dante exception ang an ti donte 1032 a general book empty te khang kham bi pilam in civil society kan lo invest thung don ani tu na siang tai mem chu ania masain kan sote min lo thu ta kan setsa ka he thil hi en tu poron thanem ngal view maya share le like te minoti sak turin kan han so masani sela kan soi chho zela nga kha soi ta kang khanin tura thu sa tu te tang kan thia dan chuanin mi panga chun tling tapang men mi som ni rol vel kha soi khani ta zo ka lai chuanin kha iron soi ang khanin death sentence kan ti thina copy ala sem theina case alo ni tari chu han ngai tu tai la kan pastor ko tar kharo kanita sing sang ruk vel tinin ka sia lai chuanin case na dan nen le minun na an la boxi lai chuanin he case sing ni sanga le a Hremna le kan unaw pai na anun na atwar na zong han ngai ko hian enge iril ru alo om pastor kami tan takson kandem ngala maro chu pastor ka insan be china mo ke pastor ko ke darin tu la jam BD ve kanita BD ne me dan lang function e me kan nei big lawa criminal procedure ko ta chuan BNSS ta chuan dan kalphunga ko chungchanga chuan common people lang kan me ya mitam tak ang ni be me ya BD journal ma khan khalam pangkhan center karing che lawan lo jir tela ni pon awareness ne chatok lo ti achianga ole ti khan Mamuana Hriata Chhangte Pu Hriata Chhangte advocate video call a Kawmna kan ngai tha ti khan thil om je chu a hriat chen ur mea tin pastor po hi anina chuan in engting a case an lak sak dona zelte tang don lem ti te po kha Pu Hriata Chhangte atangin kan hriat thiam ka ringani chuan eng po ni sela he thil boro ka hi tuna kalai mek turania akal zel dona chuanin chanchin te kan ngai changa arem dan zirin kanin chop sa le tura ngai ang eng po ni sela kan vedo te kan du to kanga vedo lep ka te kan hi mula chop donia